E nā hoa kūpaʻa I ka hoʻokahua hou ia o ke kuanaʻike Hawaiʻi ma luna o kona ʻōlelo makuahine, aloha nui kākou. O ko Hōkūleʻa holo I Tahiti I ka makahiki kanahiku kumaono, ka paio I pau ai ka hoʻopahū ia o ka Kahoʻolawe I hoʻomaka ma ia makahiki like. A me ka hoʻokumu ia o ka papahana Pūnana Leo I ka makahiki kanavalu kumakolu, he mau hanana huliau ke ʻano I ʻike ia ma ka mōʻaukala o ko ka Hawaiʻi ʻimi ʻana I ka pono o ka Hawaiʻi. A ʻaʻole paha I ʻike hou ia kela ʻano hanana huliau e alu like ai nā kini a lehu no ka pono o ka Hawaiʻi, a hiki loa mai I kela mau mea I ʻike ia ma Maunakea, mai ka haʻule lau o ka makahiki ʻumikumaha, a hiki I ke kupulau ma hope mai. O ia kū kiaʻi ʻana ia Maunakea, I hoʻokū ia I ke kūkulu ia o ka ʻohenana kanakolumika o TMT no hoʻi. He hoʻoia ia I ke kupaʻa vivo ʻole o ka Hawaiʻi me ka hiki ʻole ke kulaʻi wale aku. Ma ka holo o ka manawa, mai kela mau hanana koʻikoʻi o nā kanahiku a me nā kanavalu, a hiki loa mai I kēia manawa. Ke nui aʻe nei ke koʻikoʻi o ka hoʻola maoli ia o ka ʻike kuʻuna a me ke kuanaʻike Hawaiʻi. Peia pū, ke koʻikoʻi o ke komo a hoʻokele I nā ʻonai hana e ka koʻo ana I kela mau mea. A peia pū ka mālama I kēia mea e kapa ia nei he kapu aloha I mālama maʻemaʻe ia I ka pilina kanaka I waena o kākou. A no leila ma kēia pūkana o ʻāhaʻi ʻōlelo ola, e nana ana kākou I ka mōʻaukala a me ka pōʻaia pili o kēia ninu nei ma ka laulā, I mea e paʻa ai he kahua, e walaʻau ia I nā haʻawina koʻikoʻi e kupu ana mai loko mai o kēia ninu nei. No leila, e hoʻomalolo iki kākou a ke hoʻi mai e holo aku kākou I Hawaiʻi mo kupuni a walaʻau me ke kahi o ko leila I loa he pili ia Maunakea a me ka ʻike no kēia ninu nei. Ma mua ke kahua, ma hope ke kūkulu. Pono he kahua paʻa ma mua o ke kū mai o ka hale. O ko huliau kahua paʻa, o ka Pūnana Leo no ia. Aloha manawalo I kamaʻilio mākou ʻalelo. O ka Pūnana Leo, he kahua paʻa no ia no ko Hawaiʻi maualakaʻi o kēia mua aku. E kai no aku no ma ʻaha Pūnana Leo kiko.org. O kekahi ana kumu nui I ʻimi ia I ka hoʻomohala ʻoihana kiloho ku ma luna pono o Maunakea, ua pili kekahi mea I ʻike ia ma kahi o ka ʻumi kaukani a ʻoi kapuaʻi I kai loa, I ka wā I nea koʻikoʻi ma hope o ke kai hoʻeʻe o ka makahiki kanoono I luku ino aku I ko hilo. He kama na Hawaiʻi mo kupuni I hanau a hanai ia ma wai mea, o ka iu kimura ka luna hoʻokele o ke kiko waena kiloho ku o ʻimi loa, a ua launa aku ni mākou me ia a kūkā no ke ia mau mea. Ina e noʻonoʻo I kēlā ʻano wā haiki, kēlā ʻano wā paʻakiki, kēlā ʻano wā I nea pau ʻaʻahe hana o ka poʻe, a o he wahi home o ka poʻe, noʻonoʻo wale ana no nā kānaka I ka pono o ka ʻohana, ka mālama ʻana I ka ʻohana. Ai ke kaiau ma ke ʻano nui. No leila, I koʻu manaʻo, pēlā I ʻimi ia I kekahi mau hana e ola hou ai ke kaiaulu. E lako hou ia I ka wahi kālā, nā hana, nā ʻano mea like ʻole e ola hou ai ke kaiaulu. No leila, o ke kilo hoku, no, kekahi o ia mau ʻoihana I ʻimi ia no ka pono o ke kaiaulu. A I kēlā wā, ʻaʻole no paha I nui ka poʻe I ʻike I ka pilina o hana, I ka pilina ʻuhane, I ka mea nui a koʻikoʻi o Maunakea I ka moʻomeheu Hawaiʻi. No leila, ma ia wā ʻaʻole paha I noʻonoʻo ia he mea ʻimi hana, he mea hana ʻino ia Maunakea. No leila, I ka holo ʻana o ka manawa, nā hanauna ʻelua ʻekolu paha ma mua o kākou I kēia wā. Hoʻomaka e noʻonoʻo I ka mea nui o ka ʻike Hawaiʻi. Hoʻi hou kākou I nā ʻike kuʻuna, I nā mele, I nā moʻolelo kahiko, a ma leila no e ʻike ia e kēia ʻano pilina
kamahaʻo i kekahi mau wahi. No leila i keia wā he ʻōkoʻaloa no na hanauna e hiki mai ana. ʻōkoʻaloa ka nānā ia, ka noʻonoʻo ia o Maunakea. Kuhi wau nānā na keiki a Maunakea ʻaʻale ʻoia he mauna wale no he kupuna ʻoia. He piko ʻoia e pili ai kākou na Hawaiʻi i ko kākou moʻomeheo, i ko kākou moʻokūʻauhau. No ia kumu ʻaʻole o Maunakea he wahi e hoʻonui ia e hoʻikaika ia i ka ekonomia wale no. He wahi ke la e ka hua ai ko kākou mauli, ko kākou kuanaʻike, ko kākou maupilina. I kou manaʻo, he hua kūlohelohe paha ma kekahi ʻano kuanaʻike o ʻimi loa o kāu e walaʻau ana, ina no pehea. He hua no ia o nā ʻaume e ʻike ia nei i waena o ke kaiaulu. Ua ʻike ia ʻaʻale lava ka ʻike i ka ʻaoʻao Kiuhoku, ʻaʻale lava ka ʻike i ka ʻaoʻao Hawaiʻi, ʻaʻole lava ka ʻike no ke ao kūlohelohe o Maunakea. No leila pono e loa kekahi wahi e hiki ana ke hoʻike i kēia mau ʻōlelo, i kēia mau mōʻaukala. No leila mai kēia manaʻo e paʻa kēia hale ai kēia lā kapa ia o ʻimi loa. Oia iʻo, kona inoa o ʻimi loa, oia hoʻi ka ʻimi mau ʻana i ka ʻike e lako ai, e pono ai, e pōmaikaʻi ai ke kaiaulu. O iai o ka loaʻa o ʻimi loa me kona papahana pili i ka hoʻolauna like i ka ʻike kuʻuna me ka ʻike kilohoku o kēia ao. He holo mua no ia ma kēia hoʻokaulike kupono ana ia mau waihona ʻike ʻelua. Ua mauno na e kahihia a pilikia no ke ʻano e kahu, mālama, a manakia iai o Maunakea. Ke hoʻi mai, e launa kākou me ke kahi I loaʻa ka ʻike a me ka mahalo no ia mau mea ʻelua, ai ʻimi I kaika ana ʻoia e hoʻoia I ke kaulike pono a hio I kino paha I ka mea nui o ka malama kupono loa ia o kēia wahi ihi. Aloha mai e nā mamua haloa mai ke kahi ʻaoʻao ai ke kahi ʻaoʻao aku o kēia whaiʻaina. Eia mākou nā hoa o ka leo ʻōiwi e launa mai no I kēia haʻule lau ma ʻōiwi TV nei. What did she just say? Stick around, you'll find out. Pumbaile. Ka leo ʻōiwi, a new Hawaiian language learning series now on ʻōiwi TV, digital channel 326 and online at ʻōiwi.tv. Ua poho nā peʻa a ke holo a kula nā waʻa a puni kohonua. E pai aku ana I nā ʻaina like ʻole, e launa aku ai me nā kanaka like ʻole. No ka imi o kahi ana aku, I ala e malama like ai kākou I kēia honua e aloha nui ia. I also love the way they take us, those people from Hawaii. E kau pū mai ma kēia holo kupaia naha ana aku no, ma Hōkūleʻa ki ko se o mū. No ke aloha peshora, o kona pili a kuleana ia Maunakea, he mea o hana, pili uhane, pili oi hana, a no kēia mau makahiki he ʻumikumalima a oi, ua loaʻa he pili ma o ka ʻimi a paio no ka pono, ma o na ʻonai hana a kiʻina hana pili kana wai a kulekele moku ʻaina a peke lala no hoʻi. I was an employee on Maunakea. I was also a practitioner. Even back then, I didn't feel a conflict at that point. I felt that I come from a tradition of star people, navigators, and so I didn't feel that conflict. I did begin to feel the conflict when they started to destroy that one pu'u, kukahauʻula. I began seeing them start to do more things to it. Inside myself, I said, whoa, wait. And I started asking questions. That's how it kind of started. But in asking those questions, there was no adversarial situation. I was just saying, hey, we need to be malama over there, and that's an important pu'u, and I don't think you should do that. O ka hulina I lawai o ke aloha ia mau hana I uka,
Oia ka lawe a kiloi wale I aku o kahi pohaku o hana e ko ke kula nui. Their point was, it doesn't belong here because it's not historic. No, you're right, it's not historic up there. It's cultural up there. That's what it is, because that was the whole point of PASH, that we are allowed to continue our culture. This is the place where we worshiped in the past. This is where we come back to continue to worship. And so that whole idea that it's contemporary or it's historic is a misnomer. We get that there are some historic sites, but it's also cultural because we need to continue our practice or it dies. Just to be clear, the issue at hand isn't really about science. No. To be very clear on the record, we've never been against science. It's really about land use. O kahi kikoʻi a ke aloha e walaʻau ana, he pili ina eka he ʻumikūmakahi a oi kaukani o na ʻaina lealiʻi e noho kahu ia nei a ka muku ʻaina o Hawaiʻi no ka pono o ko Hawaiʻi, a mena eka he 5 oi haneli I loko leila, oia hoʻi ka ʻaina o ka mahele a kiko waina kilo hōkū. O ke aloha ke kahi o na mea noi ma na ʻimi hoʻopiʻi ku e ana I mua na aha hoʻokolokolo no ke ia mau makahiki 15 oi e hoʻoia ana I ka hahai o ke au puni I kona mau kana wai pono I hono me ke kula I ʻole I aku o ka pono sivila Hawaiʻi. Here's the problem. Within the leased area is a historic district, conservation district, and a national landmark. So there's layers of protection, layers and layers and layers of protection for its natural environment, for its cultural environment, not for astronomy. So astronomy is an exception to the law. And so astronomy can be built if and only if it can meet those criteria. And it really can't. So after, years and years of contested case hearings and appeals to courts, one of the notable differences with this current TMT situation is this hanana, this generation. What are your thoughts on that added component to this particular situation with TMT? The Hawaiian culture is kind of in a new form of renaissance. I see something really beautiful happening in our culture, and I am so honored and proud of our people for all that they have accomplished and withstood. It is an uprising. You have to feel it. Ke hoʻi mai, e piʻi aku no kākou yuka o Maunakea e launa a walaʻau ai me ke kahi o ko ia hanauna hou I ku mai a alakaʻi I ke ia kiaʻi ana ia Maunakea ma ia wā I vela loa e ka hao a kupaʻa a hiki I ke ia. He mawala kaʻi, kiaʻi, a poʻelowea ko ke lā me kia lahui a puni ka honua. Keu aku ma Hawaiʻi. A na ke ia poʻe mākau Hawaiʻi e hoʻola, a hoʻopaʻa hou I ke kahua o ka ʻike I ke iau. Hawi hoʻanake. No ka pono o nā hanauna e hiki mai ana. E nāna aku ia nā loea The Masters, he pukaʻina hou ma o Wiwi Kiwi ke kanela ki ko hoʻe kolu lua ono. Ke holo nei he kanaha makahiki o kona hoʻano kupuna, hoʻola mauliola ma o ka hoʻala I ke kilo hōkū, ka hoʻoikaika pilina kanaka, ke kahukahu makakau mālama ʻaina. A eia ke hoʻounu nei I au kahi mālama honua. Aina! Aina! I'm inspired by its global mission. E komo a holopū mai no ma Hōkūleʻa kiko se omu. Mauna Momentum ke ia a kiaʻi o ka mauna e kupale ana no ka pono o ia iʻo me ke ola loa o ka mauna ka ʻaina me na kanaka pau nei ʻaina. Ma ia mau mahino o ke kū kiaʻi ana ia Maunakea me ke kū e I kaika ia o ka TMT. Ua laha no ka inoa o ka hoʻokahi me ke kū maoli o ia kanaka nona ia inoa I ia manaʻo. O ia hoʻi ka mea hoʻokahi e kū e lele ala ka inui ana ma ia poʻaia pili. Ma kona wāno naʻe I piʻi mua I ka maunono ke alu I ka pule,
ʻAʻole I mahuʻi iki kahi ka hoʻokahi kanuha I kona lilo ʻana, oia kekahi o nā alakaʻi o kēia huliau ʻana. Hoʻea ka wā. Hoʻea ka wā. ʻAʻole wau e lohe ia mane, ʻale lohe ia mane, ʻale lohe ia mane. Lohe ia mane. Ua nino mākou iaia no ke ʻano I makaukau ai no paha oia no kēia. I koʻu manaʻo, ua pili I nā mea pau aʻu I aʻo ai ʻahiki I kēlā lā. Ke ʻano o ke aʻo ʻana ma ke kula kamaliʻi, I ke kula haʻahaʻa, kula kiʻekiʻe, me ke kula nui. A me ka paʻa o ka ʻōlelo Hawaiʻi iaʻu, a me ke kuanaʻike o ka ʻōlelo Hawaiʻi. Paʻakiki ka wehewehe ʻana, pehea I hewa, I pehea I pono ʻole I keia ʻano hana no ka mea ua ahu wale loa ma koʻu noʻonoʻo ʻana. Pehea e wehewehe ai he lepo keia, he lepo keia, ʻike ka poʻe a pau. Pela koʻu noʻonoʻo ʻana no kēlā. No nā kānaka, I manaʻo, nāli ke lai pilikia, he aha ke kahi ʻano e aoaʻe ai ke lā. O ka mua, pono kēlā poʻe ʻike ʻaʻale no lākou keia ʻaina. Na ʻaʻale keia he ʻōlelo hoʻokaʻawale aku I ka poʻe, ka he ʻoia iʻo. No leila pono ka poʻe no waho mai e ʻike, he kuleana ko lākou maʻaneʻi. ʻAʻole I like ke kuleana, ka he kuleana ko na poʻe ʻelua, ka poʻe o keia ʻaina me ka poʻe no waho mai. No ka hiki a lākou ke auamo I ko lākou kuleana, pono lākou e maupoko I ke kuanaʻike keia wahi. Pono e paʻa ka manaʻo he aliʻi ka ʻaina he kaua ke kanaka. Loa pu ka poʻe, ʻaʻale hiki ke hoʻololi ia ko lākou manaʻo. Loa ka wā aʻoaʻo, e a hoʻaʻo e hoʻoili kekahi ʻike, a leila loa ka wā e ʻōlelo ai ʻaʻole. E kuana wau ma waino o ke ala nui. E kuana wau I mua o kou kalaka. ʻAʻale wau e ʻae ana ia o koe holo mua ma keia ʻano hana. ʻAʻale hiki ke hoʻoponopono ia ke kulana ʻaina o Maunakea ma ka nana ana ia Maunakea a me ka university wale no. Pono e nana ia ke aupuni. O ke aupuni ke kumu o keia pilikia. ʻAʻale hiki ke kuka wale keia pilikia mai ka pilikia politika me ke pilikia kālai ʻaina o keia ʻaina. Loa nei ke kahi mau kiʻina e aʻe I loko o keia wā I kou manaʻo. O kakako hana, a hiki I kēlā wā e kuʻokoʻa hou ai ko kako aupuni. Oia ka hoʻokuʻokoʻa. ʻAʻale loa wale mai ke kulana kuʻokoʻa I ke kahi aupuni. Pono e hana I ke kahi mea, pono e hoʻoko I ke kahi mea I loa mai la keia kulana kuʻokoʻa. Lohe nui wau ma ka pelekania. When we get our kingdom back, we're going to restore our language. When we get our kingdom back, we're going to restore our resources. ʻAʻole. When we restore our resources, we're going to get our kingdom back. E a ke hoʻokumu hou kākou, hoʻola hou kākou I ko kākou ʻōlelo, a laila ku hou ana ke aupuni. No laila, no ka hoʻokahi, aia ma ʻōloa aku o keia ku e a TMT, ka lanakila nui. Ke hoʻoku ia, ke kukulu ia ana o ka TMT, ʻaʻale pau ka noho ili huli ana o ka poʻe Hawaiʻi. ʻAʻale pau ke kulana nā waliwali o ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻAʻale pau ka pilikia o ka emi ana o ka nui o ka iʻa, ke kahe ʻole o ka wai mai uka I kai. Ke hoʻoku ia keia ʻohe. Mau ana no kēlā mau pilikia. Eia naʻe, e ʻike ana ka poʻe, ua hiki a kākou ke lanakila. Ua hiki ia kākou ke lanakila. Ke hoʻi mai, o ka haʻawina nui loa o keia ku kiaʻi ʻana I hua ahu wale mai no ma ka lā I kau pono ai ke kapu aloha. ʻAʻole mākou I nele I ka home ʻole. No ka mea, ʻaʻole mākou I nele I ke aloha ʻole. I waina o ke kahi poʻe, ke noʻonoʻo ia nei o ke aloha, o ia ko Hawaiʻi loea haku a haʻi poema o ke ia wā. Ke noʻonoʻo nei mākou apopo paha a ia la aku e ike ia ana no ka manu o ku a ke kai mau manu e aʻe e hoʻoi ana mai ia mākou I kai o ka waʻa ma kia moana nui a kea. We stand in kapu aloha, regardless of what they bring at us. We stand in kapu aloha, we stand in aloha aina, we stand on truth. Kapu aloha, it is the way you carry yourself. It has dignity and uprightness.
and integrity for your land and your kupuna and your makua and for all things around it. It is a consideration for something outside of yourself. Because we are pono in everything that we do. So please, I ask of everybody, hold yourself to your highest standards. Create new standards today and hold yourself to that. And once you get to that point, make them even higher. And people, that's where the confusion is. People think, oh, aloha, aloha, but they're looking at an institutionalized and commercialized version of aloha. We're talking about the aloha that kiaʻis the land. We're talking about an aloha that kiaʻis their families. People are very frustrated by that strategy because they have no understanding of where it's coming from, that it's something that's made up. In reality, it is a long-standing practice we've always had. We're calling it kapualoha now, yet it was in our lua and it was in our principles of, even on a battlefield, of how to enter into a battle with deep integrity. He mu na moi ino ino na moi moi ana puno no na haumia he mu oia. It is good to have anger, you know, but how to redirect that anger into positive means, now that is kapualoha. You have a beloved name of ours that we cherish and honor, Kamakau, one of our great historians, you know. And we know the battle is not with you, and we're in a system that's dividing and separating us. The kapu aloha that we hold is for you specifically because of how they've chosen you to come forward to us. It's hard. The feelings are mutual. Trust me, I have a hard time, but I gotta do my job. Pushing nobody. You gotta push me. I got on video. Hey, Lava. Okay, Kali. We're gonna ʻAʻole. We go where we go. We see them again, And we will not have any physicality as there was. I saw her weigh, and as she was weighing, she was sincere, so sincere that the BLNR officer would put his hand on top there. Now me as a makua, trying to maintain kapu aloha, I almost had to resist myself from breaking that kapu aloha. I protected my daughter as best as I could by telling them, don't touch my daughter. You can talk to her. How would you like someone to touch your daughter? And I saw the emotions of their face change because it made them realize that they're doing something that could happen to their own family one day. It was a very testing moment for me at that moment, and I had to maintain my composure and understand what I'm there for, and to help this young kani to maintain their kapu aloha. Excuse me, you read your rights? To explain that to a young kani, it's very difficult because they have this cool energy in them. Oh, it was very intense moments. Explaining a kapu aloha to them, understanding that they're needed to maintain that kapu aloha and keep that humbleness as best as you can. If you cannot, then you just remove yourself from the situation and go down and cool down. We have to continue to move forward with this protection of Maunakea. What's his charges? We haven't heard any. He haʻawina aloha o hana keia. Ea pela kanohona. Pono e makaukau no na wā maikaʻi a me na wā paʻakiki. Ulu ke kanaka ma ka wā paʻakiki. ʻAʻole nui ka ulu ma ka wā maʻalahi. Ea like me ke la ʻōlelo au na kanaka au kai I kaika loa ma ke kai ʻaleʻale. ʻAʻole
Mako ʻimi ke kai malie, Komo, I loko ke kai ma oki, ke kai ale, a pela e kai, ka koa pau. Ano leila, o kia mau wā paakiki, he wā e ulu ai ke kanaka, he wā e hoʻoulu I ka pilina, e hoʻoulu I ka hilinai, ina hiki ke holo mua, lana kila maluna o kela mau pilikia, e hoʻi kaika I ana, ma kou, kākou, nona wā e hiki mai ana. The deep family, the relationship we have is beyond any kind of uniform or any size. It's about how do we gather at the root of what's here in a system that would act otherwise. How do we see it from those who are standing as the protectors to those who are standing on the side to arrest the protectors? We have to fight for our people. We will be gone if we don't work together. We must love this place. We must show this world we love this place. We must show the world we love this place. How do we bring unity to that ʻeha that's there? You see the process. You see the system that we're all caught in. And you look at eye to eye, it takes a deep, humbling relationship and loving to say, how do we do this better? How can we do this better? We forget there is a spiritual movement that has not been recognized fully. We have tools that have been passed on to us through the ʻole, through the chant, through the mele, through the mōʻaukala, through the ʻōlelo, that really allow you, that encourage and empower you to act in right, in good stead. And it is about being present, acknowledging that, and it acknowledges you, plain and simple. Again, aloha everybody. From myself, I apologize to you guys. I hope you guys understand what I gotta do. You may not accept it. I gotta do my job. I'm really, really sorry. Okay. Our number one thing right now is public safety. We're not going up. We love you guys. We love you guys. We love you guys. Hawaiʻi, koko Hawaiʻi. We're so fortunate. So fortunate. The vai that we have to draw from is immense. It's still alive. It's still here. So I encourage all aloha aina and kiaʻi mauna to renew and strengthen our commitment to fighting this hewa and protecting our mountain in Kapualoha. We have been committed to this from the very beginning, and it is absolutely crucial that we continue this way. We must remain dignified in everything we do and everything that we say. This is our stance, and we will not waver from it. Mahalo keia launa ʻana no ke kahi pūkana o ʻāhaʻi o lalawala. A no ka ʻike hou aku no keia kumuhana ma ke kikoʻi, e kele aku no ia ʻōiwi Kiko TV, kahahio Maunakea. A e like me ka mau, e nana mai no I ka mako mau polokalamu e aʻe, ma ka mako kanela kiko hoʻe o Oceanic Time Warner Cable, helu kolu lua ono. A hui o aku no, aloha.